Imamo mi, Slovenci in Hrvati, komplementarna gospodarstva, da se v vseh točkah dopolnjujemo, kar je izredno redko, ali pa sploh jaz ne poznam takih gospodarstv dveh držav, sosednjih držav, ki imajo take možnosti se dopolnjevati, komplementarne možnosti. Recimo, samo simbolično, Hrvati imajo najlepše more na svetu, mi imamo pa najlepše reke in gore na svetu. To je simbolika, ampak tudi v gospodarstvu je isto. In tle moramo iskati tiste točke, tle moramo sodelovati in potem tudi na drugih področjih ne bo problema. Krasla si kak tulipan med več rožami. Ker smo oboji slovanskega sveta in ker si delimo velik delež zgodovine, si delimo tudi veliko podobnosti kulturi. Vsekakor je prav kulturo in jezik, kot je bila jezik glasbe, potrebno izkoristiti za to, da odpravljamo tiste meje, ki so predvsem meje v glavah. Torej, poleg političnega, gospodarskega sodelovanja je kulturno sodelovanje tisto bistveno. In zopet smo lahko hvaležni Društvu slovensko-hrvaškega prijateljstva za vse, kar je do sedaj na tem področju storilo. Pomeni tudi nek zgled, kaj pravzaprav je možno v meddržavnih odnosih narediti, če se združijo pravi ljudje in če imajo neko vizijo. Pomeni isto upanje, ali pa bom drugače rekel, če tega društva ne bi bilo, bi ga pač morali znajti. Zaradi tega, ker je duh prijateljstva in sodelovanja pravzaprav tisti, ki je ključen. A moram reći da mi je drago zbog toga što su Slovenci ili Slovenija i Hrvatska uvijek dobro surađivali. A surađivali smo i onda kada je bilo najteže, kada smo se borili za samostalnost i Slovenija i Hrvatska. Božo Dimnik mi je pomogao da dođem do gospodina Genschera, koji je tada vodio vanjske poslove Njemačke. To je bilo od posebnog značaja jer smo mogli računati na Njemačku, a preko Njemačke i na druge države da nas priznaju, jer Jugoslavija se nije mogla održati. Opozoriti moramo, da so odnosi med nami, člani tega društva, med prijatelji Slovenije in Hrvaške, med našimi Slovenci kot turisti na Hrvaškem in tistimi, ki jim nudijo usluge, bistveno odločilno boljši kot pa odnosi med obema državama in vodilnimi politiki obeh držav. O 25-letnici tega društva lahko rečemo, da je to društvo tisto, ki skrbi za dobre prijateljske odnose med ljudmi na obeh straneh in da je zelo pomembno, da to društvo igra vlogo mostu med prijatelji z obeh strani. Vjerojatno je ova institucija jedan od najstarijih takvih institucija, to je Društva prijateljstva među narodima na prostoru bivše države.
impresionira svijest i vizija osnivača da osnuju društvo u teškim vremenima rata i problemima koji su pratili osamostaljivanje ove dvije države. O toj svijesti govori već i sama činjenica da društvo u svojem osnivačkom dokumentu apostrofira razvoj prijateljstva i suradnje na svim poljima, ali i potrebu napora da se objektivno sagledaju i pomognu u rješavanju mogućih problema odnosi između dvije države. To je danas izuzetno aktuelno, to je danas izuzetno potrebno i mislim ne samo ovom društvu, nego i svim građanima s obe strane naše granice.